Bonjour, vous êtes sur Micro Ouvert, une émission en ligne à laquelle vous pouvez participer en appelant via le système Viber le 07 72 13 88 88. Bienvenue. أجو لقلكن سريد غير ميكرو أوفير زمر ما كيما ذيس ذويل تاكيني ما تساولن تساويل فايبر وطونا كينين 07 72 13 88 88 أنسوف يسون.